Namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel ya namuntu of course ta khilo la Gagash mntu ingata ikhengu linka na shama combo na beef linto na kuyeka the artist to karhi mi ta swi twa kwala ndzeni ntshembe ni ka theli ni ta vatsala because no hleketelela ni so hi ti 13 ta July Gagash was live. So if you try to kombisa this remark before ya hala ka shama combo, let's go. Why I am because of your love, your support. Na ku ya vanhu va rhandza munhu loko munhu va n'wi rhandzile va rhandzela masu. That's why kuna nda na yin'we la hambi ku ri Gauteng le kwini leyi fambisaka mabodlhela ku tlula 70. Yi kona ni vula namuntlha na ti pfinyi ni nga ti pfinyiki a ziko lo ndawu i mhaka ku vanhu va rhandzana maswiti ene ku lwisana na maswiti swi fana no lwa na Mulimulle Mountain. I'm blessed. One thing I'll tell you, that's why I even see problems before the problem is fake. Rosa the Pro, what a humble young man. The future is very bright there. I should love approval. I mean, I'm not going to what do that young man? That's why I put no shame over. I want Bokaka Monavan Zakot Arentlamba Zakot Shana Mova. And I call him for Qualas. Say Shavana Mova. And I'm over. But Metro Biso, so shall the bend say. Shava pen. I'm your Metafamba Carmon and Mara to Bonarentra. Kokanyana nawe andiri mwe ndlama leyo tala na why minga koki ka siku ndlama leyo tala munhu sa kunene ma why minga koki una mi big phela mi ndlama leyo tala so why minga koki koka lo ndlama phela wa ndlambi ya na laveka mikiringi kulaveka mikiringi la ngapha isamba kasi why ishaba nkarhi swi koka khiswa ku va ku lava phalavula va ku lava majenje Bakulaba ibi ngabulabula imova ulaba ngalo sunile ngakubzi ela bakati ndawo totala efane ibiri mikiringini anenhla ngilo mikiringi akhlombe yabo ngalo mikiringini ayo tambe ni mikiringini loko ri tlambe vona mikiringi amokwata moko akona xingata xiyela mara ntlambi ayive mikiringi ne no xivoni xipolwani nga laha xa ma 150 lo koka laha fana na vana na loko va ku lava ya badla miyupu kahle i nga ri mikiringini mikiringi ku laveka mikiringi vana mikiringini a ni ri ntlambi mi big ka mikiringi lo ayo sure actually swa bela okay I'm just trying to title bad ku hleketela ka mina la Gagash sweswi ana swi toko ilwana Bliss Boy ilwana and also war fama vitra yena ish ilwana Mkhaya lanwa hona la documentary it's Black Myth nto na ku la bifa vona because vayisa lava a va na movha yes Bliss Boy wa yi khandziya le makhadzi but yena phesi anga na movha then yena Mkhaya lawa Black Myth na yena anga na movha nto na ku la swi direct ka vona based on my perspective mara ni nge swi vekeli ka title because nto na ku maybe ni ngo vekela ka image la ka thumbnail mara maviti ni nge tsala because nto na ku ku hleketelela na ku twisa ku Gagash ro sungula a swivula swimhaka swa mikiringi and stuffs mara sweswi hi ku Gagash khale ya khe n'wi landzela ntwi na ku i bawo ntwi na ku bawo ntwi na ku i bawo ka beef ta Gagash tshame ri spot on ku la ntiyiso ntwi na ku i bawo na la kumbe va ta xava let's go Pepsi which okay, is the same zero sugar. Okay?
ma ti dyela Pepsi ti dyela Pepsi namuntlha ti dyela Pepsi bona xidurhi bya sukisi ra 3000 ayi koko se yo tolovela misolo imagine sukisi ra 3000 hi nga xa swikipa swi nga ni hina vo master team swa ti-500 kokela ya ti twela tikhafini koka mikiringi kahle sweswiwa ni na problem yikulukumba munhu loyi ka tintlambi leti ni lavaka koka mikiringi xa makhombo ni ta swi endla swi endleka swisweswo ta vonana na hi kwala kaya swiswona ni famba hi baki kuma nkarhi yi fanele koka xa makhombo yi fanele koka mikiringi rap the bag wrong kwani Gagash, that's not a bag abo the tracking yana hey rap the i xiharhi swi ti vitana bag. Let's go. endleka swisweswo ano mele loko ni ku kota phela na va phati ya swilo lo ni ku kota fana na yini ni kotaka fana a kuma mikiringi sweswinyana a swi endla swi endleka swisweswo mi ta ku endlela social media andlele social media eta n'wana ri mikiringi very soon fane ku tlela ku a va na mikiringi nqambi yikulu xa makhombo yi fana va mikiringi swi nge endleki swi nga endleki I can assure you 100%. Okay, hayi loko swi twini video yi kona Greatest of all time loko swo tsandza ni ta n'wi nyika phone ya mehe kumbe ni ta n'wi nyika Clio yi kona ni koka ni ku teka Clio mara yi fanele va mikiringini ta swi endla swi endleka fanele va mikiringini xa swi nge endleka nga yi mikiringini swi za swi na laki ngo van'wana mi ta ti vona ne mi ta ti vona ku halaya a ni lava na makhadzi tolo hi WhatsApp mara guys vheta swi connecta mi ni ta nyanyuka ni tsala ka title la swi vheta swi connecta wa vheta nghenisa makhadzi a ha ri la wa vheta nghenisa makhadzi ku va lunghisini mhaka ku i ya vula leswi swona la guys no man i ba wona va hi sala va two a ni lava na Queen Makhadzi. Sure. You are watching Queen. Yeah, we vulavurile swi nga vulavula swona. Ku na makhadzi ka live. Lento kesh lama sweet na manyingi the only greatest boss of all time mantivo. Ani vulavula na Queen Makhadzi izolo. Hi WhatsApp a ho bula titena. Yeah. So but anyway I'm talking limsavini. I'm saving limsavini. You feel me twisisa sweswi. Okay hayi mhaka yi twela hayi haxa makhombe munhu na nga na lagi va yi zela ku tlheriwa na movha hayi swikulu sweswo hayi i swikulu hi ta hi khe hi swi landzelerisa very le ka mene ka Master T swa hu nga expecta ku lembe heleriwa at least swi feyila from January ta hi khe hi phusha ku Gagash humesa Paul Gagash humesa Cliff a ni ma yi tiva mene ngopfu la ka channel ni ta za yi humesa mara sisi swi vurini swi kona on record and stuffs like that. Ya sweswi ni to a hi hetelela hi property ya Gagash hi ta sungula hi movha and then hi ta hetela ka yindlu. Let's go. Na bazi ri le ku dumeni hi ri alright le bashi ngora le bazi antuku ndlekeni sound ya hela antuku yi ndlekeni hopefully ku hala n'wana yi tlangeni hamba pfale xipikara and stuffs a nga ha twali but as you can see bazi rero haxo na xinambari xi yisa lexi bazi leri kwale ze swi vonaku 8R leyi as you can see kwalano boha ku vulavula mina ni gaga xi pfala hambi u pfala mike or ku ndleka endla then Raptor, my favorite car ka collection ya Gagash, my most favorite car ka collection ya Gagash, followed by R, then followed by the bus. Vona i nga ha ri na nchumu ngo ndla phati vongo ni tava yivuya and stuff like that. So hayi sweswo Raptor already hi update ku hayi kona ya na admit ku ni ve wrong video kona very swi susa yini very ka mala ni lose nchumu mina I don't lose anything so mina no update menten ku I was wrong mara boy sevenza hi anga ku vika vikeni la okay ta vuya ka no avula Gagash first I think ta vuya ka boy sevenza. Let's go. Va celebrate ta tsona ku vana va luna wena n'wana mani va lona leswi nga na swona
That's why they are so quick to come and then they say whatever that they want to say. It's because dismiss win from what you have. They just want to see you dismissed from the Shingana show. Abaluna wena ba. Yale. Munhu a vulavula leswi a vulavulaka swo a vulavula ti-nonsense leti a lavaka ku ta ti vulavula munhu loko u lava ku ta n'wi tivi munhu a tlele handle loyi wa hava xipisi la famba hi wena namuntlha so munhu u fanele n'wi tiva u fanele n'wi tiva ku munhu u njhani munhu wa hlupha munhu bazi ra migilogilo bisi ya migilogilo kwatse vanhu vo tala ngopfu swilo swi hlamarise vanhu va ku tala ngopfu swimanjemanje n'wina ma-exclusive mina khola ntho yi pfalaka mumaki ya kona kaza ku ndeka yini kwala and a va nga ri ku twaleni mara as you have seen collection yi kona ni ku ta twa collection yi kona rap tixahara rap ta mina admit rap tani hi kona hi le magimamusi na ku very fambiyo kun'wana na kun'wana wa nghena on road off road yi good hinkwako ya tsutsuma I mean yi good yi very good and stuff like that laha u vulavula ku hetisana video yi vi hela kwari and stuff like that. Let's go. Hi khevu ya ka Boy Sevenza Boy Sevenza kha ni n'wi landzelerisa hi mpfhuka rap ya Gaga xi humelerile a ndzi za ni vona a vula nchumu na ti-live ta yena ni ti vonini nyana ku kana ni voni hinkwato na silo yo tlhavula tolo ni twa kha ni ta swa kereke ntsena swo profeta vanhu loko ni yingisana nyana hi beti nyana laha ku swilo swa chavisa nyana swi vulavula ku laha mi ni twa ni nga ri comfortable with it mara no twa kwalaha kha kombisa ku a celecela masirheni swi kuyini swi ta swi ni chuhisa nyana but a ni swi twi na ku content leyi a ku nga ri yona so a nge za a hlamula nchumu ina ni Boy Sevenza timhaka ta rap ta laha I've been listening to him u kombisa swi yena nga busy nyana na i buja ra yena ku ya hi level ya yena ku hana nga ta n'wi jaja unless u vo n'wi bifa yes ku no vula ku a na hi munhu wa cash u vula ku hi quality of the work and stuffs mara ni nge vula ngopfu mina ni nga ta bifa mara na bifa na a ri busy a ka nchinga ku a ni yena munhu wa ti-VR na yo hlambala se ambala ku tiphuma hikuva ni te Gaga se xi mbala ti-Nike na se mbala tiphuma ni swi vone ka live hi kha hetela hi ya Gaga as you can see yaleyo yona I have to admit ku yi nga pendiwa swa tikomba ku ku ndleka yini hi yona I can admit ku a yindlu yi sasekile a yindlu yi sasekile vhele a yi toloveleka nghaleni ha yona I have to admit ku sweswi se ni yi vona ku se yi nga tlhe yi pendiwa a yindlu yi sasekile a yindlu yi sasekile I admit ku yindlu yi sasekile and stuff like that so hi nga vula tani ku congratulations to him yi very good and xi pushini nkarhi lowa sweswi vheta xi ndla swilo hinkwaswo vhevhela a ni mi kombisini na electric fence was it electric fence or electric wire possibly fence ne swi kona and stuff like that madlazi swi kombisini na swi le ndzeni ku yi le ku veka ka toilet and stuffs a hi kombisini kombisa sweswi so hi nga vula tani ku congratulations to Gaga i mhaka kahle swinene no jealous loko munhu a ndli swa kahle ti ta vula so i mhaka kahle swinene na ku vhevhele swilo leswi ni swi inspire I meant to say swa kahle because swi inspire na vanhu lava n'wi landzelelaka mina as ni swi toka ni nga swi support ngopfu swa mabyalwa na and cars and stuffs mina general mina ni support yindlu first aka yindlu vana na yini a koko vhevhele it's a huge debate ya wa sungula hi movha swi famba kahle but movha ni vona ku ri a huge risk in most cases what if fiki tlumba swo ka wa hana nchumu loko ra una one room ka yi ta tlhela ka one room so a ni ri swi wrong swi hi munhu wa loko Gaga xi sunguletele hi movha mara se i akini so swi hi choice ya munhu mara no vula ku in terms of risk assessment it's better to build first swi hi wena vhele a swo boha hi nga ta ze hi debeta okay swi hi munhu hi leswi Vari ku tshoka mkhuku Tembesa ani nga ri kona mani ri diva tina ku tshoka mkhuku le Tembesa ani sele mkhuku Tembesa ani nga ri kona mani ri diva tina ku tshoka mkhuku le Tembesa ani sele mkhuku Tembesa ani nga ri kona mani ri diva tina ku tshoka mkhuku le Tembesa anda va ti byele ku va dlele ka mapetla ani nga ri
kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa va tibyele ku va tlhele ka mapehla a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa a ni vhakaxile ni ri ka malume a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa va ni hisele mkuku tembesa a ni nga ri kona mina ni ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa va ni xavete ngwadla vafana lava a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa va ni xavete ngwadla vafana lava a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa loko va ni hisela mkuku tembisa a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa na va ni byele ku va tlhele ka mapehla a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa loko va ni hisela mkuku tembisa a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa ilexo ku tembisa kuchaka mkuku tembisa mkuku tembisa kuchaka mkuku tembisa mkuku tembisa kuchaka mkuku tembisa va n'wi hisele mkuku tembisa kuchaka mkuku tembisa va n'wi hisele mkuku tembisa a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa loko ku tshwa mkuku tembisa a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa loko va ni hisela mkuku mambisa a ni nga ri kona mani ri tiva tina kuchaka mkuku le tembisa. Okay, right.